Kosnyak and Wale Shanka Jandang Rawide Kel Kapaiwell, Ron Kinadang Raw with the Jandang Raw with the Ditch. Ban Lerme Banajaling Tin Conin to Kere which ka South Sudan. But Kenya Bana right no Kakukum SPLA IO take a job which I'll go and go on Benya Kel. Okay. Are lerkan me take Ramicha Gwan Mishalado Genche Kum SPLA IO Cheja. Aje gorno be yar ba lerbe nyoy kel ko gwam mi cha gor ko joko gor kon ban kon lar burin ban kelin of course a very important message je o je me gor an oda ro pal pin kelin ti ga war gam mi cha gor ram ban right ko kwide mo ram cha gwan ko kuma espelayo yo me dong te ko gujin dong de lar der gwa bade gor gwas me bu kon do badan inshallah ke ban jelin kel de kon man chala repeat de kon linkel gwas mani take a warga misha gor kume SPLAIO dio gengo take pass permit misha gor kore chajo go lere no gen rammo wa nang secret ni kieta ni kume SPLAIO nang kara so ne me dong der gano de gen so me dong talk here kajen then but by message by cheerio of course very important ko there and there jeli okay so message me we ka your community no ko bi kon mana le ro bani ngai ka jo me toga dio je re wujin chal ke matar dio je te ke report channel ngani okay report me channel right tin channel right and o chala ku me spela yo wa kan chai kana ke yotuman $4,000 miti ke bod mi jen re which kanasir ko lo kamala calendar mo wala kana we chai ke 4,000 but mi kwala gurno ben nyoga yekel gwasami ler mi chalat ka chalas ka social media chaje post ko TV gor je no beje lar yek do badan je to je please make sure that she ler me chi nyoga ne ko kenen kon donc ke mana ler order rama chalat gwasami wa General Peter Tokshol wajen Shekume SPLAIO wache je yar yandan gor banyo yake Shekume je yar ke warga micha gor warga mo chaje share ko TV ka cha share ne to kokien ti gojeno dong lat ken to ken warga mid do din micha gor of course chicken application gor General Peter Tokshol wajen SPLAIO je yar wajen take a gwas which participate in along no wala tiaya ko kuma SPLAIO wajen chanya ngatu wan cha gwar pin ka jodana chalat ka warga cha ko gor gwas me wajen cha warga cha gor ko dor dana chitop cha odor cha to bano ba boni ti chala do ken in bona to tiken ke jat ka jada mo kan ke je role Ethiopia kwa jela nan ka South Sudan nan ka je ke sobat la yir la sobat ke de control na river en jazamo manan ka moni ke jen sobat river makana ka role Ethiopia wa en jadamo jadmo non ke ne ti kon la jitter nuare and just money kan je role Ethiopia kwa jela nan ka doro shwal ke matar nan je kare year chala no chi General Peter Tokshol che warga mo che gor ko de ne de ti de ka kam pass de kan jala cha ka de ti te ga jomo cha kolat gwase me do badanen kwa jela gwan ke ja wa en jada danen cha law no ba nan role Ethiopia kan nan je ka South Sudan ki nan je ne kamala kal wa jen reide take burmile to nan ka jadam no nga je boni ala ki babur en konen te ka fanga ngai kon babur teni ten wina mi ten cha station en wina mi tilan war la kan kanak wer tere wi ka fanga ti la kan kanak ke akan jan ke na wa chala do kwala pick role Ethiopia kwal nan ka dor nwere nan ke through Nasser ba kan nan kamala kal ke yi ken boni to jelken
ke jan burmeli tidit wa nanga kere wichin winimi nunga ke bonan shwal ka gwelek ngai kon kwere ne General Johnson Olony jente ka gwelek oni la ten kontin la ngene kienten charo le la dini kene de kon nyin no kenwer re wichin winimi ka fangak wa bonikien kana ba burikien chike stack chicken move tel gwam wogatin one when more you can cool right Canadian content la kuma SSPDF ti chala de wote Gerald Peter Tokshol te la Gerald Peter Tokshol general SPLIO of course ran SPLIO according to man ngaje chima later me but ke jen jo cha kula de wajen che warga che gorko be bondo to be ka la ba reinforcement ba jo lat edini SSPDF ba nurin konen tere wika fangak ba ka kulo wonaka ke wakan bondo to cha ka kapchong doro shal ke yakwach jen gwadana cha bon cha kapchong tin yakwach payam local authority tin tere witin binimi chikala no chi bondo ti chikan bogwa chine ke ba law ko kan bondo ti jel kan ke jat yakwach payam te Kenyirol County ka Jonglei State jan gwada dana cha bon ja ko kapchong tin kan bondo ton te jel ke jado ki jel ke jado nan ka moko fan gakte wa kama gwelek force ko bi ken wer gana kulo nak wa cha ga kapchong ga ya kwaj payam te ken ne ken nin dang dich en winemi wa cha ga kapchong nin dang dich ci ken jel wa ci General Tokshol mu ku ko right equipment tam no jen ni chala den waram ken mi participate ko be kuma SPLIO be jelat jor ki be je gorno be kuma SPLIO be telat ko wajen ni she defect several time la defect ko kuma SPLIO ko joran chalat ki jen che warga mo che jago cha Gerald Tokshol cha je kotten wo jen che tungwan ki mot SPLIO che ga ya warga che gor gwazame wajen ramimo mimo chi kume kirm yadi che support no wa daman chale pal koryomgil no wajiram dan tike boni en pal koryomgil wate rewi ke juba jen gwa dan chingaten ke jaram dan tike boni kon jel kere yeten lat ken o jel bormel jasne jel kan ke tede ke jen tike boni mo tinanga ka fanga kwa jana kwa kala ori alika according to this letter ku kola lade wa en wudeme mishwal kemen wo pal koryomgil wajen leda ka office ki leda kel kana wudishal ke Dr. Benjamin Bulmel wajiram dan letken kel kalar mishalat letken kel lola rwani la ka kana bakalat Bulmel ba kulo use and winimi chajo me chajala ro ne me chi chuong ki chakwa lere kene Dr. Benjamin Bulmel ka chala ro ne bo ramdo din cha nyok mo gwa ngen tama rei warga kana me honorable galwale utep Ramadan la former commissioner cha kulo watch kang chorade General Peter Scholl rami mo mi cha kwanye ne gwade dan wa ram modele la kwerka ne konti la IO but right now wa chaje look kanedi konsilat gwasmen wo tele mo gwa mi le rode ke kwide ko chagu je no jen chi rami mo goro jen wo dongbe kume SPLIO be jeledika let me read it here. General Peter Tokshol has been since his nomination an attempt to visit even a single IO barrack claiming to have short sight begging money from diaspora and his brother Simon Kunpoch Marweng in Juba. His hunger for money has led him to sell to sell the secret of movement wherever online meeting, whether on WhatsApp or Clubhouse, reach Juba with him being the spy, sending all concrete information. Chajomo chajala wa take dola WhatsApp wala information dia la nyinga SPLIO la ka jega. So jen do badanan cha goini nike kawar gadan cha gor gwasmini so amile road
warga me ramadana gore deng koryom cha ja kam pass permit ka matar weke Ethiopia wona ka malakal ka panal state ka jodan chalat katin kono wajal ka gwasme ka benzin ala benzin just ka kana kono jal ka kreyer so jen do badanan sha ka gwain ka je ano kan let kan kuma kin mi yadi dika ka do mi sha nok so jen war gadanan chejje kana me gor diyan te ka leng da ka jodan an chalat gwasme ni of course ngai kono no mete ka mi shoda la gor no ba ja ngach no ngum le rod so cha letter me cha ja gor no chi jom chine me che twok ki cha roda lat of course me to ga me ko cha warga che kwen ka te ka warga dio je che share boni ka jen rajalat kontama chelat ka thumbnail che turel as gwas mo deri ne deri download ba mi gore je deri warga mo deri kwen warga misha gwari ma tar sha ka lawo no bugo kujemi of course tene de shilat bon wote ne de wante gitin nan ta dana to warga kaje ko jamna nanga ka nanga winimi lo bikanna ba jan ba ko ba bur ba ko pig mi mo chinore guje no ne me che chongba no dong de jitara ko no kwa nuer kwa la wonne kaje no de ka mo ke jas so ne me der la mu dong de ko li ye mo je mutot gwas mu de ko ne ling ka dor shal ke Sudan Sudan leadership ne chekore ro da kapchong barai now ke report chanu chala do ne rapid support force tinyin ke Sudan government wa chicken Khartoum International Airport chicken book dio je konenten pai wichan jeling ba dong me jira mo mi ka gurde re chuling ene cha International Airport dung Khartoum cha jele bene cha jele belo jen cooperate bada wala cha jojen go cha airport mo cha nyoko mo bokaje amene rian yalten konetin cha jo me cha jalat Al Jazeera Arabic no mo amile rode right now right kon ke qui Khartoum ke jemono cha je bok cha airport in International Airport cha je bok je mo right kon qui de wona ne dio je sharing pan ke jeno take committee ti cha kwanye ken mi yadi ke qui do al shal ka bi ABA te pin Sudan ka ABA tenen din ka ngok tigitin din ka ngogor kan no ABA de jen non ka South Sudan ti de me chi kan referendum chi kan lat ke 2013 me chi dakma charge let ke kwir no de jen no ke jen korma ke le me chi civil war che butore wi ka South Sudan to ayo pal ana ka gwade da ne chi dakma charge wore wi ki juba me chi 2013 peace agreement ja ta ja dakma charge ja nyo gor no right ko de jeno cha ko la do ba na ba ka kwan but bi cha dakrum cha bi yen ka jam antama then jang chi jang yo re le ka do gor ko no bi kana mo bi kana la but mi cha ko la gwa seme ala abi wa cha je binang loro bang ba nan ko kor ko anta abi tidin ka ngok tigatin katin ne ti chal ke mezere ya tigatin alo ke dung Sudan anyok ne chal ke tira put support for de wo bon wo tiken wena mo mi mo jaga ko mission out dong de ko dara to kam South Sudan nyo kene Sudan so jana dana ko ala gujeno chikir mi yadi chede che mission mi chede la ratame de kur Sudan der la konto and then yo de kan mandan let kan de kan kulat ajan joran ko none de en abi betega kur chede mangai kono ko dor yala ni right now but of course dar South Sudanese but right now te la mun kujimi jin kwala pel gajim kwala pal kujimi ko guj Sudan jeno ba referendum majilat cheng mi cha referendum cha jalat ngore tidum wante gaten so jo me der gwano dinale gwaza me wati ga kur mi ro de nyoko mi le de ro de re wich ngai kona ka Unity State dio jene ken yam pan ka je chan je ling no cha ne dang wa ro sha kanak la dini SSPDF ka Unity State ka rup kona but right now and kajen tay dane ci kon ngai ke jeno shagana go meni rami mo major mu won were bane ci kon yala ngaje no ci kor mo ci to cha ne dang wore shagana go wona ka major miladi so ne re kon nagrodin binimi kan wore kan yal de ne aspela yo kan de ne SSPDF kan yal kan wore ci ne dang wore de ko lar ne dang wal jok ci kaliu but right now ke reporten pay no nyok mi ci odo nyok la de nyok again cha de ne dang ngwan cha nyok mna ka ke no ka sha ne dang die sha ka mo ka bot re witin binami ka Unity State no kor me kor kam SSPDF kan SPLIO
VIP protection unit ka jaw dana chalat ka ja Kennedy ti jen kan ka be administrative area gwaze dana shi ka Clyston ti me chana lingano ti deni ti shop ko wel ngwan ti ka liu deni dangba de ke SSPDF din dangba kel ke deni SPLIO no nika jen gwaze dana shi wa ka kor jo ko me paiwo nyok pan kan pan ga jemi ku kon la no shi kore ra nyok mu to ko rode ko le to ko United State ko chaji SPLIO cha ko goran were ko bendiere weekend SPLIO ji deni SSPDF wona ka police kenen content kwa regime ker mi yadi kwa support chicken were ken chicken ka attack jen mu kula wona ko bine dang were bi ke liu tlan were ba kan dial kan were la commander yen were jen ku yelinga no just lo ajbon wo den wade ru nak right now report shi ben mu kon right kwide me cha nei dang wan ko ken cha kan nak of course ne were te kon cha nak pan ke je cha nang ram kel ka kume SPLIO kane dang rode cha mu ka bot ka ke which SSPDF kane dang wero wona ka commander in bare walle ka jo cha la de ne dang de ko ken cha ga nyok ne dang wan ko ken cha nyok man nakake kane dang de ko ken te ka bot so bana janga je no ne de nyin gwa me kan wari kan dial so latest breaking news na me ka kuma SPLIO kana kuma SSPDF so mission na me bana ngaje no karitum wanalat ko rodian re dwaran nuari kanete mode gorno de kan tekamat chaga de use kirmi yadit ku kan mission kirmi yadit ku kan le use lo ku rodian naga kwide so no mo shi chong shi mogwa de yena mo de yena ngaje no shi me de accept and ran rami mo milaran commission men naga no kon wari ku reduce ni number ran no kai woje ne power dana te ko kon bane me gudna de na de alekala to ko de jeg diality de couple de narin unite de kon bini kwikel do dana de win wer de lat keje ko win wer chaje mum lat gwan mi motin wer kan ke tiare ko la use gwan tiare no na rodun wal gwan tiare ja to mi dole ni to ko jenta dan lat kirma yadi de so mi ngai consider de kon ka chung bari dan e unity karwade jenta dan to na me de la ler okay gwasame chana nyo leren chana nyo kami linkona gwasame ni ko onta right now tetu mwana lat karudi into goro de kon killing take ler mishalat no doro mo mishal ka mo apanal ka ta mishalat gwasame apanal ngai kone ano jan doran mi moti diala kan to ko tin godan to rol kelitin alaral mi to ka apanal bako de do no jo mishalat gwasame ka apanal wa ken take a budget Michigan realika and budget money budget which of 76 billion South Sudanese pound budget kajen 2025 to 2026 no mnonga yemishin na ka je kwere pai kwan mensual ke dollar Jacob dollar jen charge look jor ke information mecha kwen ka ke kenede kon la jor kon te kamala kala kenene shine ya Jacob dollar shine accept no en Jacob dollar ma chano ko je wajen nuor ki kan chin nuor shi orian lot kong shora le nuor Jacob dollar nuor kanang rodia duob dan lukan Jacob dollar ke je weekend no kur nanne ke kani ngu mi focus ke le o kum jani ki kum kir mi yari ko focus kan nuore no mo je nuore community dit quick kan no na me yos kan je ko ba nuore ba kan nuore ke dio je sharing no je ko dollar shara no be office de be je mu be je nan ka nas ngai kon dial no na me charge re ja kan nuore ko wojen nang no da wang rika kala re je no chiran de nan kaneka ne kan nuor wal ne kan jang wal ni continual ke ni itat kan ko ken ko de tin me chai ni undu ni everybody tin ni mi so na me amela roda badan walle ka ta dan chalat kije wa charge rejak kan ida to ki jor kwa kuje no dong mi balara but not yet tell me chanalat lerame mi nyara yakele upnal parliament she can use of 76 billion SSPDF budget chicken lad no tiyo to ticket
dol masha dol ka cha pass cha budget 76.6 billion South Sudanese pound chicken karyaleka ka 2025-2026 fiscal year dom chala the Minister of Information won michal ke Peter Ngonjo right now do ko la no budget men bo woni ka bo ka dini so jen do dana ku kan tek ku kan sponsor ka ji agolek force kan SSPDF ko tele development ya tin rai wucin gini ka jom cha ko lat gwasame chala do nena ba budget me mi cha sanye budget come new governor be governor ba saintin ka kore ba tin dial de lat ka kwide ba ko lat what do you think be Jacob dollar balat mi che budget me che ko tan ko ngai ko ne tel yur la dul ka bang bala ka dul ka gwada ngai je no tin cos be kari ken kan ka kule solve for je chet ka de ne ba ka mo ka yo de ne konti ko bana ngai je no target ke lo ba no re ba ka wo you know ban dor ken dial ba ka dak jen ta dan tin mi si linga no te budget mi chare la ka tel ne te mo ka yo ka ne te ko ken ba ne de ku benefit ka kan ne ko la politician ne ke kwar ken ne konti la de ne ken ko no kwa la gang ken ko these people that are simply securing their pocket ku kan protect na rodin and gwad de na gang ken long o nasser ba nor waya mi ke le ki any bona mo me dong de nyin ke kir mi yadi ba je dil tagrar ka tin dial ko na latke chiken goro betikat amatie ka ka shit kamandana le roda so jo me le roda re which mi chika budget mi 76 billion South Sudanese point kan realeka ko dong biken de nyiken biken ka fan ka biken ne ken kontin la tin dong bo ka front line chiri mangai ko na biken ka mo ka yo ko jen do dan le roda so jo me dar go anu de yana ling jen gwadan gorno de pekten please mi jira mi jidit gwa sema ka no on TV channel nywa ka kanede ko ken dio jen wo mi dong la bi wana ma gor jen de char de ja topi what do you think at india la condition anyway jen gwa dan de kon chongtin en biata kamal ban nyu jikele radian ko le